Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه وعلمه البيان وقدمه به وفضله وأفاد على قلبه هزائن العلوم فأكمله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأحبه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah patut kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, khususnya karunia nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita bisa terus istiqamah menunaikan ibadah dan kewajiban. Semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan kita digolongkan ke dalam hamba-hambanya yang saleh dan taat, serta insya Allah kita dikumpulkannya di dalam surganya kelak. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang oleh karena beliaulah yang mengajarkan dan menunjukkan kebenaran siratal mustaqim, dan dilimpahkan pula kesejahteraan bagi keluarga serta sahabat tabi'in dan tabi'in, dan insya Allah percikan syafaatnya pun insya Allah akan kita raih dan kita peroleh di yaumil mahsyar kelak.
Demikian pula tentunya selaku khatib di Jumat hari ini saya berwasiat khususnya diri pribadi khatib. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, seraya berusaha dan berupaya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Sehingga dengan demikian insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah atas firman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar di setiap problem dan persoalan yang dihadapi dan dilimpahkan rezeki yang datanya kadang tak terduga. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Jumat hari ini merupakan Jumat terakhir di bulan Muharram, tepatnya 30 Muharram, dan besok insya Allah kita akan memasuki 1 Safar 1447 Hijriah sebagai bulan kedua dalam kalender Islam setelah kita melewati bulan Muharram, yang dalam bahasa Arab Safar dimaknai kosong atau bulan yang berarti sunyi atau sepi. Maka dari itu jamaah kaum muslimin, sebagai landasan khutbah Jumat hari ini adalah upaya memaknai bulan Safar dalam kalender Islam sebagai langkah memastikan aktivitas amalia ibadah baik sifatnya vertikal kepada Sang Khalik pencipta alam semesta maupun amalia yang sifatnya horizontal, hubungan di antara kita sesama umat maupun lingkungan dan alam sekitarnya. Topik ini ingin mengingatkan kita bahwa sesungguhnya apapun tugas, kedudukan dan jabatan serta apapun profesi kita masing-masing saat ini pada akhirnya ada saatnya akan berakhir. Olehnya itu jamaah kaum muslimin, maka bersyukurlah jika saat ini Allah hadirkan hidayah di hati kita masing-masing sehingga terdorong melangkahkan kaki hadir di bait Allah sebagai rangkaian perwujudan iman dan takwa, yakni dengan hadir melaksanakan salat Jumat secara berjamaah sebagai upaya mengisi kekosongan dari amal kebaikan yang bersifat ibadah ritual kepada Allah maupun ibadah sosial kepada sesama umat manusia dan seluruh alam dan sekitarnya. Karena itu jamaah kaum muslimin adalah merupakan suatu kewajiban bagi yang tidak uzur, dan kita doakan tentunya saudara-saudara kita yang di luar sana juga dapat beroleh hidayah untuk hadir bersama di bait Allah tatkala mendengar seruannya untuk menunaikan kewajiban salat, tidak hanya salat Jumat tapi juga salat wajib lainnya. Disinilah dibutuhkan hadirnya kesadaran spiritual dalam diri kita masing-masing. Maka sesibuk apapun kita tanggalkan aktivitas sesaat, lalu kita hamparkan sajadah menunaikan kewajiban sujud menghadap kehadiratnya melalui salat 5 waktu dimanapun kita berada. Allah telah mengisyaratkan pentingnya bertebaran di muka bumi mencari rezeki setelah seluruh rangkaian kewajiban kepada Allah ditunaikan sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman-Nya, sebagaimana yang terpampang di depan pintu masjid awal Fathul Mubin ini. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wa dzakarullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah ditunaikan, maka segeralah kalian menyebar di muka bumi serta carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beroleh kebahagiaan. Bahkan di lain ayat Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya tuntutlah atau carilah apa-apa kebahagiaan yang disediakan Allah untuk akhirat, namun janganlah kalian melupakan bagian di dunia. Bahkan dalam salah satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam sabdanya, ikhrisu ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah kalian dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah kepada Allah serta janganlah bermalas-malasan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu masih banyak dalil yang senada dengan itu
sebagai gambaran betapa perintah Allah dan Rasul-Nya untuk memaksimalkan aktivitas duniawiyah untuk amalia dalam rangka kebahagiaan ukhrawi melalui usaha dan upaya untuk mendapatkan rezeki yang telah disediakan Allah sebagai ketentuan bahwa sesungguhnya Allah telah menetapkan rezeki yang bagi masing-masing pribadi. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Cuma kaum muslimin rahimakumullah, maka tentu keliru bila mana di antara kita mengidentifikasikan Islam sebagai agama yang anti keduniawian atau yang menyampingkan berbagai persoalan kehidupan dunia. Bahkan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan simbol pedagang, pengusaha dan wirausahawan yang sukses dan menjadi teladan bagi kita kaum muslimin, bahkan sebagai pemimpin kepala negara yang semestinya menjadi rujukan dan teladan bagi siapapun yang diberi amanah dalam mengelola negara agar senantiasa memberi pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan agama, suku, etnis dan budaya. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kepalsuan atau kebohongan, atau janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu dapat digarisbawahi bahwa sesungguhnya ajaran Islam benar-benar mendorong penganutnya agar umat dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam mengembangkan profesi sesuai kompetensi yang dimiliki melalui berbagai aktivitas termasuk di dalamnya membina, melayani umat dalam menuju pencapaian puncak spiritual untuk kebahagiaan di kehidupan ukhrawi kelak. Salat misalnya adalah merupakan kewajiban 5 waktu yang wajib ditunaikan. Demikian pula mengembangkan usaha dan berusaha adalah bagian mencari rezeki yang halalan thayyiban, merupakan kewajiban untuk menafkahi keluarga yang menjadi tanggung jawab, meskipun keduanya sama-sama kewajiban yang mesti dipenuhi. Namun bila kita arif dan bijak dalam mensiasatinya, maka tidak akan terjadi benturan, namun malah justru ketaatan beribadah akan menjadi daya dukun dalam meraih sukses di kehidupan ini dan pencapaian kebahagiaan di akhirat kelak, serta ketenangan pikiran, ide dan gagasan yang cemerlang akan senantiasa mewarnai dalam setiap tindakan dan tugas apapun yang diemban. Maka disinilah letak keistimewaan ajaran Islam bagi kaum muslimin yang mampu memaknai keseimbangan dalam mengisi kekosongan sebagai manifestasi dari pemanaan atas penetapan bulan Safar dalam kalender Islam yang ke depan akan kita jalani. Sehingga selain menunaikan kewajiban amalia melalui tugas apapun profesi yang diemban, maka kita pun dituntut untuk menyempatkan diri mengambil waktu beberapa saat untuk menunaikan ibadah sebagai wujud penghambaan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin boleh jadi presentasi waktu yang digunakan kurang lebih 10% dan seluruh waktu yang kita jalani dalam kurun 24 jam. Tentu ini merupakan presentasi waktu yang amat sedikit, sementara seluruh rangkaian keinginan adalah merupakan kepentingan kita sendiri, karena sesungguhnya Allah tidak akan bertambah mulia dengan adanya kita beribadah, dan juga tidak akan berkurang kemuliaannya karena kita tidak beribadah, melainkan kesemua itu adalah untuk kita sendiri dan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat atau kerugian dari kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Bahkan di lain ayat Allah mengingatkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 40, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim.
Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabb Maha Kaya lagi Maha Mulia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirnya sebagai penutup khutbah singkat di Jumat hari ini, maka marilah kita jadikan momentum akhir bulan Ramadan, bulan Muharram ini, dan segera kita memasuki bulan Safar untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Seberapa banyak waktu kita luangkan dalam mengisi kekosongan hidup ini melalui pelaksanaan ibadah ritual yang menjadi kewajiban untuk ditunaikan. Maka bersyukurlah jika saat ini ada getaran kesadaran yang muncul di hati kita masing-masing. Maka marilah kita rawat, kita kembangkan kesadaran itu untuk menjadi sebuah pengalaman spiritual yang insya Allah akan dapat mengoreksi masa lalu kita yang kurang baik dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga dengan demikian bulan Syafar yang bermakna kosong ini menginspirasi kita agar dapat memaksimalkan aktivitas ibadah kita dalam mengisi amal kebajikan-kebajikan dalam kehidupan ini hingga di akhir masa kehidupan kita nanti dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الوعد الأمين والأعوان النبيين والمرسلين وأرض اللهم عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأمة المطهرين أبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم واتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والبواء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلفة والسدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
رسول الله بعد السلام الله لما جعلنا من الصالحين penuh luruskan dan dapatkan demi kesempurnaan salat dahian sallallahu Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتذنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف العولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمد ربه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لشرها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين زارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وبحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان. اللهم اكتب السلامة والعافية والغنيمة والصيحة. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل قصير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل حائف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا أعوذ بك من الهم واللزم وأعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وأعوذ بك من القبر وفتنة المحيا والممات وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأبد الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.